Bwega sana murithiri wa Meru TV rukirirongeru thongiru katharwatu inambere kwa tukiona kanya gautimana kiri metha yetu ya ndeto muno kiri mubango wetu wa turingeibe mubango wetu inambere kwa tukiwatanagira kuma thani ino mwanke thare tha inyachongwa chitha tukaragira mantu mwanya tu mantu makorana mwerekera mugongo na mantu mangekathumba maturaithagiria kumurika mangatheti na kumenya mugongo werekerete atakiri mubango yetu watanete nani Famines wa Kimathi lakini mbere ya monde kainambere kwiwe kumenyeria bora kuri kimetha yetu ya ndeto erekere bako ni Alex na Ramsey chetu tugachamberia kagitani aka agatuambirie na nothimenti na rainde wakili kegora mugambe thiretu akainambere kwiwe akiuthuranagia saini kana akiuga saini tayari bethiretu akirikira kuyuthurania o saini 36 cia gutigira ati bakuruta utongoriani mujumbe wa Northiment Raim Dawood na arabethiretu kana na thiretu akiuga ati sainino bakainambere kwa baichi nenkanagire kire kamete kurugamira ithuo na mianka IBC kengo ikainambere kuikira ithagirwa na ikengo mutata oyungi uthingatirite ukeua ukithiaga na mbere mwandiki wetu wa ndeto Jeff wagituma no tubangirite riboti ino nawe wakili Sulaiman Kiogora Magambo mutongerio kuromba gitike mujumbe Northiment na kinya uria utongeretie mutaratara jo kweberia Raim Daudi gitine mbere kagita kawe kathira na umirite na gutariria mutaratara jo kweberia mutongeria ujo gitine ni juitite na mbere uria kubaterie na aria kiaria na metha ya nteto ya Meru TV na ugite kiri gicigo mbunge giki ni bothureni rore nkurukia 30 na bitantatu mbere ma angochokeria akariba Northiment the registered voters nkatho nontu kwishugurira twambirie collect signatures cia ku recall honorable Raim Daud na nalinko batangazira saini chiranganire saini twabwiri gukinya a third registered voters that was around that 2000 and something nyakabenda kita target ya 35 lakini na ina arua ndina saini that 6412 registered voters baba sainite collection nyomweru cha gwitia Abdurrahim Weda for a recall election na ndiko na ito kinyamu ndona nte aterenya kwa baba kwa maratas jangije na uo meja kudiro nkoje collector saini impombere na alo wita kwa IBC ndaba andikira baruka ndandikira county election manager baruka ndamuira to gukinyana literature diera sheria gwitikiria kwa una rito kwenda atwa time na date ila tukwamba gwikia saini iji go present ala kwa office ala kwa county commissioner na iba receiver baruka ni receive ni ring stamp ya narwa na bauga na leba baganchokeria andi nontu tea atukaliku abakaliku secretaries lero in check after 3 days na ngeto taka kenda menya ntukura tukeba tuirikana pomba kwira anto baumire tumbe gwikia sainiji ne arana ndi akuga irore bibi bigeta kuthithirwo chunkoni kirirwa ngiro ithurano na mianka rwa IBC na bietikirwa mujumbe uu ethira kiuma gitine twetikirwa ka sheria gatiki yani process yekenderea it's a recall election bokinyete threshold na mina ndikira baadhi ya ina ndibota ku verify saini ira kweri ketho chikukinya ketho saini ira cha registered voters on the mtoro wa saini ira kweri at registered voters ikantu kudakuna verification na ni watu kuromba na ABC da iji bambi ku migita kisaini ira cheto tukete at 6000 bombe ikuona ketho ichochi on the ichiokinya utokuga ita 6412 akirikiria mutongeria ujo na ugite gicigo mbunge giki gigatonya kiri maukuja kurikanwa kiri gicigo mbunge kia mbere kweberia mubunge akaririte giti bathingatirite mawatho na joje kiri katiba ya nthiguru ije gintu keto kugita ikaba ke historical nontu kute mubunge womba kwa record Kenya nyakaba go sheria lakini nguhakikishira antu bano Northiment tutugeka history Kenya tutugeka tuba mbere ku record mubunge wetu kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibwega nuntu bwariboti nunwa kiaria kagita kama tinda mandu mbonara shukuruni ya kaga mwandiki munene kiri ministry ya kithomo
Professor Bitok nethiritwe kinambere kwigua agitaria na kuga ati thirikari kawatira biewa bia anabani ni muno nuntu biethiritwe bigikagirwo kinya kirimutira wa CBE na araugite anabara bakiwa bakirutha bwega bakainambere kwa bakira wakinya nthiguru cia ruraya kuonaniria biewa biago nogo na kuombeka abakainambere kwa bakigunikaga na untu bukagitani waku nethiritwe kinyiri na gutariire kuga ati mbaje cia cukuru tibatiri kwigikamata ana mbere tia kinya thaa 12 cia rukiri na cia kuruka thaa 12 cia ugoro mbaci no itibatiri kwigua igitumikaga gukamata ana kairi kagitani waku wale thiritwe akimeneria ngwendo ira ciithiritwe kinambere kugikuyagirwo macukuru gatika arimu na aritwa na muno akira aciari ati ana bao barenjera nimbega ndeni ya thirikari ino kwathana kagitani gaka mwandiki wetu wa Ndeto Mutui wa Kiambi no tubangirite riboti ino. I'm here in Meru School to officially open the 97th edition of Kenya Music Festival. And I'm really excited to be here to watch the music, to watch children enjoying their music. And this is really the epitome of competence-based education. And I want to tell the nation that we can see a lot of creativity, particularly in our junior school, under the competence-based education. Yes. CB really has taken root, and we see a lot of our children trying to create things, trying to dance in very magnanimous ways, and we want to say that as education ministry, we are really very impressed about the kind of results, the kind of products, the kind of people who are coming out of competence-based curriculum. And we are going to get some of the finest musicians coming out of this 97th edition of the Kenya Music Festivals. And I want to encourage our learners to continue, because now we have, in the new arrangement, we have 3 pathways under CBE, which are transiting now to senior school. That is STEM, we have arts and sports, we have social sciences, and we can see that actually being displayed. And I want to call upon all our young people, let's take advantage of the opportunities being created by government to be able to monetize our talent. On student-teacher relationship, the government has zero tolerance policy on any student-teacher relationship. And I want to call upon all our parents, all our teachers, let us stick to the rules. Basic education regulations requires that buses should not be on the road beyond 6 o'clock or before 6 a.m. So we have a 6 to 6 rule. I'm encouraging our learners to do their best so that after the State House concert, these artists can even go global and international to perform in international countries. We have a plan to take some of them to Spain, to US and to other countries so that they can display their talent and get an opportunity to be exposed in other countries. Na arasa udhimenti na bawakari bethiritwe bakinambere kwa bakibu magiri na kumeneria bo katha mujumbe wa Ndagitari Shandra Kumweti kira bethiritwe bakiugutina murandi wa udhinambere bethiritwe bakiona kumene na mujumbe uyo. Riboti ino tubanganiritwe ni Jeff Wagituma. Au angetwe na mtu gwetwa Shandra Kumweti ni MP wetu aja kiatha kwi mantu atethithitie itwarie noe na inya twatinda kuina rieto one time otekio tukuthithia rero gakama ng'ombe okeinya nyonto ewe gachoka ekuringe arothari na ni onto twina katharo ndawa jana na gikosi kiawe katharo kaerua okaringwa Judas Kiss baba ya ndoko ni bokaretie ibetere beja bakoringere kura batinda koringa kanyua Tunapo nitoka ngwari ambaya andu beto ankura President Ruto na gendike ontana tore bakwa andu mamere bakorera abo tekorera ibokorera abo riwatia wala kuona indoveni muruwatia wala kwa squeeze muruwatia ina ndeto wala tukera njana tukua itoya drama indoveni tumbere ya tomba kwa tuta mbweka bongo tege yo
Tuko tuta mtu na minister achaura. Tuko tuta mtu change. Tuko tuta barabara no kujira ngongo ina lami. Barabara ya kujira lami. Barabara ya kuna metongo ina lami. Barabara ya sentiment ina lami. Ya tigana ina lami. Tuko makwa tuta mboga. Tuko tigero. Ina ndo kaya kwero aitanga to kana to tele ko to mechama ni magazere mato etu ya tutam. Na ningu na kwambia ningu wa tamu patana nani. Wakicheza na Wameru nitaanza kusema hata mimi one time. Kama namna gani? Sisi hatutaki watu wakuja kucheza na sisi hapa. Na ndio wetu wa Mlima Kenya ile nyingine. Hata nyinyi sasa mtuunge mkono tupatue mali ya Meru. Oh, trikare to te umerenza. Anything? Kaya itangoge, nera itangoge, turuga wanta. Mara iboba ubeta ne ko te baat ko. Ade to te ona ya kuita nao. Ande ko ba nao. Ene be jaire ne ko na re ko. Era bali ko yin mutaro. Sini kweli. Bawo na de baat be jaire na. Ati ko tu ya koraja asa. Ende kwigwa ja mainge antobeto de da ubori atere. Muntu abure kwebia ubothitheria ibaretere beberia capitation ya cukuru ne ubo kwendo ibeberetie mbeche ira cheigerio ira turare airo cheigerio ibeberetie ne ubo kwendo sibitari ibo kono aba tuthithitie ne ubo kwendo na ibo twere twendere mwanka tuthire ikiato mikadara arungia na aru akiugaga bejete obwira shandira kana ryo musho ni ucio the chiekurukwa maratachi jeria jagititho na akari ariko finance mbere wetire na akari ariko ana beto bakira thware ariko na ibo kwenda twenderea barabara eu ne ubo kwenda tweta boliuga atabwe boliuga jani ndiuga iwanta mni ndiuga iwanta na kira kera na beto na aru njenziriri aja ichiete yukie kura chene nyokera risasi rabakuga bagatura thacho maguru pesa sawa na bwire ana beto bagetogera maiga ibajuki ibande na bajuki kura zikorokete risasi rabakuga tura thacho maguru kadendo kwigo uga bwega uga twendere gwetera kadendo atogetera mwangari bwanto beto into byonde bitete bwa Nyanza gato gakara tweterete na imbigirwe itinyake mathia ya bwega auga faero chiethero chiekina nthi agaitithia agekeguru na ukethura are aja ndingi muri anurugura ona imbiende na kai faero entheri no toteko tuonete kuriko o faero ichio ndo tokoro ni gwitithi faero teko kichena tiriuga into bitie bwa Nyanza tokeru faero Southiment ende be bieku ni ndo bya Nyanza na aria ibatega faero ibira bigetete atia bieku na barabara kwiwa gachaura uga manto jerinde gachaura inyaningwa de muri mwerinde barabara itu yigekero rami nekeri ona nde tugatira kwairwa muntu ja barabara kaire tukairwa manto astima kaire turenda beje bathije jaraga getete atia baugite esa sawa na ike mwisho ni ngerekeria ande bwira atire ike nikatharo o marombene 2027 tole oi na nyoke thuri mutano nyako ira isi no teke gutethia kyo tukai wanta esa sawa kedro teke gutethia manto wanta na ike to binu na ru ndungi aja kiwa chandira kai mwirite ndamura mambo ni wanta Bwega na aranterechia akithi na bwakari kinyawe betherete wakina bakwa bakibu magiri kumeneria MC wa omwende ithire bakiwa gutina ngwichio thi na mbere begwite bakiona muno mirandi eminene irayomba ko batethi nteri no mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja nwe utubangirite ribotino amwe banduke mbethe kuma gicigo getiganisi bajumirite na kumeneria seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi amwe na mutongora barabanini kere mbunge ya kaunti ya Meru Mwandeithile kumania na Urichi Ngwimbo bakimenere Kathuri Murungi bwite kumara thuru batarara bonete Urichi Ngwimbo awe kana kinya kumuba kibathetera kirimanto mwanya ndene mbunge nene ora no Mwandeithile bamwithukirite na kuote manto mbeja kwithira kitira kariba kithe kuma kuthurwa na kinya kirigiti kyawe ke mutongora barabanini ote ngombete kwithira kirita kirigiti kiu babu ya batu karinga kura na ikithiroti na kibande ito register kibande na oye kura kenda 2027 ikinya hata ito change thirikari we want some new fresh blood in ndio ndio about that for example tuna senator Meru County lakini personally nitamuona hata James Kia nyawa bebo kwa kiagi una parliament unaona ni watu ni kama they don't have an idea of what is going on so saizi tunataka tupatie fresh blood majenzedi kama wewe ni youth na una kura hakikisha umekuwa registered before 2027
ndo we vote in a new government, ndio tunataka government yenye inafanywa si kazi. So register as voters. As toka vote for a person or in a better future, a better tomorrow, anaweza tusaidia tena. Like ba senator like oni ke boko no mbue since that yarero yanta igwa senator zorietwa rekainya kuwake the wakera butheti ya kabubuteani kirithukania kana etwera Mwandeithile komba kwithira kiromba gitika seneta mwaka ino 2027 ndukimbithi baba wite Mwandeithile ate kwanira u no tukinyete KMC kiumbite kwithira kimurema ba kendekethe na kwa Mwandeithile omba kwithira kiromba gitika mubunge wa Kurwa kaunti ya Meru. Mwandeithile kwanza okay nyani mwana na mtandao na kuona kwenda seneta, lakini lazima kwanza atuonyeshe amefanya nini kama as an MCA. Kama as an MCA kama kuna kitu amefanya yenye inaonekana, but so far hakuna kitu nimeona. Hawa sasa by the way wamekuwa kipiga kelele tangu wakuwe voted. So saizi wacha tupe Timo senator Mwandeithile akimaliza kazi yake MCA, tangalia utampatia nini, tunaweza mpatia hata ya women rep kama atataka. like on nombua ate omba ontore like nyawilele many of the people pate yani bora wentaisi na kuentaisi anto, lakini pate kesa ideke mostly nangoira buthetia oni otichonkona. Nkiripoti Meru TV kumatiani Mbetanda Mzimuturia wa Thirinja. Bwega Adams Mutulo Thirinja runtu bari botinu nabo bamwe ba Karimeru bethiritwe bakimenagirie meario kana bwa ora wari governor wa Meru Bitogatira Munya na ara bethiritwe bakiuga Munya itaka kuregana na maendeleo ma kuthondeka thoko ya Gakoromone. Ara bethiritwe bakirega thutemere no bakiuga Munya ka kurega mirandi ya uthi na mbere Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto msimu itonga noe utubangirite riboti ino. Atongeria menya ni baumirite na gucokeria uria wari governor wa Meru au kabere jawe Peter Gatira Munya aria bombite kwithirwo bakionania muthuro jwao na kurega kunganirwa ni uria ombite kwithirwo akiregana na waki bwa thoko na akiragwa tigana na ndeto eu na tiga antu bombe kwithirwo bagiakirwa. Rieto rakwa Dennis Kithinji Muthomi na woni kwe mantu kwenda kwariria na rwa tumbite kwithirwa tukiona Meru. Ndenda kuria Munya atiri awali no ntuna kwenda kuromba kura na nakwenda ochoa kura iji ka kwenda utarwa thithia ngugire kwingi ikeja kwithirwa tiji ja gavana Mutuma na Linda Kiome deputy owe bombete kwithirwa bechukuma batu tumba kuona no nturi antu bara benda ire thokone iji thina ira bona egiterera kwaura bamwe batura amachibitari bangi batura bajetu muno nontu baruko na infections ye chithira chirio na ningi kinya kwara rira kwara bandu kwage atiri antu baba kanyamara Munyare thine kwimbio thirikari turetera mbeche iji etwakira thoko eria thine kwimbio woga chukuru igakwe kachukuru chianje gwako na ruo bona Peter Munya ogo tare ngavana no ri ngavana kawakiwa chukuru bwamberia na arua kawakite ingana ugwe nekeja kwithirwa mbecha chirio cha wakiwa skuru na mbecha irio cha kuthithia market itobu Munyare tiga kurona atwe itukumenya ugwe uti ntigwetikia ugwe arikana the last time wejera Gakoromone ara kuthithia shopping kana weja kugura bia kuria nikenda wona ba mama ba bende gurwaja batikuitaji thoko ina mbecha nyingi muno yumete gikithura kindikina William Ruto. Tafadhali kankwenda okuromba batu tuthithia shopping na kugura into Gakoromone turie batu itu tukumenya thinera twenio. Kwa hivyo Munya wogwe keja kwithirwo te alternative wo turetera ekeja kwithirwo te thoko turetera kana skuru iwo twakira. Tafadhali wa turetera mantu jaku na tutekuthinga totheri na tutekuthinga tambraindiri kwa watu kuromba atiri tiga corona project cha thirikari ya chijitotedia mwananchi no ntukinyago kenda gutarwa no project yo iji nyago ringenda chija kuthithwa kintu kina maana ukila kiguni kia antu bonthe ekuru baba ingi bara aja bena twana tunini twana irio na twanikia au na nda tutatuina nkarwa mbeche je thirikari tutetheka wega gupinga na mantu Munya natika na mantu we najo turamuonde lakini endelea na rwari aru watu kwatanira nwe iboeka muno marito jakwa Peter wa Benjamin Kimathi ndi mutongeria o youth kira gitumite na ru twithira turi aja kanda igwa ntegwirite ndi mutongeria o youth thairia ngavana wetu rorombera witawa Peter Munya urarungamire wambia kurona mbechirire tuthokone eji thairio kurungama ukarwana tureteru Meru tureteru milioni 800 no karungama ukambiria kurwachio ntiji mbienge bukwenda tuona kwi thirikari iturone riburambirie kurwana njene rwajerete nusu milioni 500 iumba gwa upgrade wa itwa level 6
kira tukuburia atongeria betu na itubwa respect nene tutigeni kurona maendeleo thaira ja kweja Meru itukuona na arabo mawa thaira thoko chienu igwakwa tutukwaria lakini rira thokwega kuromo ne gukwanijite gwakwa irio tukuona mtu erungamana imutongeria akambia kurwa nio tuta milioni 800 kira nkwenda obwira abwire atiri ngavana Munya Meru turari ndwene ria tutere agwa ina aturi ngavana kawira riria arari gitine thai tukunenkorwa mtu gwitwa Reverend Mutuma Ntwithinge na Linda Kiome niki tutiukiriria antu baitirwa maendeleo kwethira kawina interest cia kuromba giti kia ngavana utwete mtu ambe twitirwa ngugi miaka eji tigere iri twitirwa ngugi na 2027 we jorombe giti gia kukia ngavana lakini thai tutikwenda kuigwa mtu kurwa na matono maendeleo tutikwenda kuigwa mtu kurwa na mbeca ciejete Meru igita riria tuirio kamenya tukwembeciria ciethirikari na aria turona kinde kia ruma gaitia maendeleo Tharaka imbie gutuma atongere betu ba Meru tukurwa thairia otonge maendeleo jaretu aja Meru turuga tweni respect thirikari rengo ngugi na respect yombe kureta maendeleo aja gwetu muno Meru na kinya kinde kitu bwendete bwena President Ruto lakini ekuruba bagakara be promise wakairi governor itu kuromba gitio gikinene muno na twigutia muno we baba wetu mbere county eji ni nkwini ya muno nyarira nkwaria rwaria ru ngikwira itu Munya tiga twakirwa thoko eji na jau ni ndaikia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Ibwega nuntu boriboti nutothinara kaunti ya Isiolo na ara muthenya wa goro kribathia na mbere kwa bakibu magiri na kuandamana nuntu bwa kuregana na budget kana kigina kira kithetwe kuruka bilioni 7 kira bogete gitie na kigunino kiriko kirebo riboti ino tubanganiritwe ni mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni. Akariba kaunti ya Isiolo ni bachumirite na muthuro yu nene kuandamana na nikira bakumenerio kulukwa kwa bajeti ya mwaka yu na miaria nyuma kinya nyuma yo kureana nayo tubakua batombere kurua moni yo ara bamenerete wathani bora bwekwo bakua bote bagunete kinya nini. We contend that exceptional circumstances amounting to governance and constitutional crisis have persisted in Isiolo County as elaborated below. Breakdown of the rule of law. The governor of Isiolo and the county assembly clerk have willfully violated the constitution and the law by creating a parallel and illegal assembly in an attempt to sidestep established procedures, facilitating the purported approval of the county budget without a lawful sitting of the county assembly, failing to uphold constitutional requirements of public participation under Article 196 of 1B and Section 87 of the County Government Act. Tu ajabu leo tena juzi wameenda peleka 7 billion katika budget ya serikali. Sasa sisi tumetoka nje kwa sababu ya dhulma. Tunataka hii maneno yetu tunaongea hapa, hii dhulma yetu ifike kwa rais yetu William Samoei Ruto. Tunaomba serikali yetu hapa mpaka county commissioner haki itendeke. Iwa kunaweza pitisha budget ambayo haijapitishwa katika assembly, na tunajua assembly ndio inatufaa kufanya mambo yetu hapa Isiolo wherever haijahusishwa. Ya pili, tuko na speaker ambaye anatajwa pia ni speaker ambaye hajapita the process. Na romba reo ni rais William Ruto tiela na kwaragania mbunge ya Isiolo wasiate ubathikira swana maoni yo kwa ila swarera miswanda yo kolokwa. Kitu moja tunaomba president, sisi kama watu Isiolo tunakurudia, sisi tunataka amani na tunataka kila kitu Isiolo irudi vile ilikuwa. Sisi ni kina mama, hakuna basari, hakuna pesa inasakuleti kwa Isiolo. Watu wamehangaika, wanyama wanaibiwa, kila kitu Isiolo, hakuna kitu inaendelea Isiolo. We request the Ministry of Devolution and Intergovernmental Relations, the Commission on Revenue Allocation and Ethics and Anti-Corruption Commission to be instructed to audit the state of governance and finance in Isiolo County as part of the necessary post-dissolution transaction. Tafadhali sana tuwe namna hii.
tusikize. Kama serikali hajachika Salad Boru na Bankicha, basi maandamano sisi tutafanya tarehe 1 mpaka tarehe 30. Pesa yetu tuombe mahali imeenda na bajeti irudi ifanywe vizuri vile inatakikana katiba. Bajeti imeenda na mlango wa nyuma, hatuitambui na hatuitaki katika mji wa Isiolo. Nkiripotera Meru TV kuma Isiolo Mbetawa Mwende wala Iboni. Ebwega na bwa kariba karurume gambe ya bwa gure bedhirito wa kibumiri na kumeneri mujumbe wago Julius Mtaitumu nuntu wa kupetenia ki maendeleo na arende bedhirito ba kiromba kuina bare kuigwa gicho kagea na kubaingiria kana kuraithiria mirandi ino kaina bare kuigwa ikibagunaga mwaniki wetu wande tumukili wa Nkunja no gutukunjira riboti ino. Akari na atori bakalulumani bonanitio bwabo ani nyuma ya mtu bamwe kumba kwetha bekinye turenere na kubera ati babekira stima bakiwa ni Bakenya Power na kubete maratasio yareo taito KRIPin ona kinye ibande ende bakiwa nonto bakuria muno batona weru ni bakuthwania ntu babo mbakwetha batari Bakenya Power riu bakiromba muyumbe wo Julius Itumu nkumira na kumenya nteto ini ari kusina uma enda weru bomba kwetha ni bokinye turenere antu batima abagatoi Bakenya Power batwite document cietu kuma KRIPin batwite mbea cietu batwite lambe kibande batwite nyata itundindi twalnekanira mwanka thai tuteza tutolenya kingere njirani hao ko mwachimwa tinjei ngokuromba wewe bia weire kalumo twere batu kaluma tukona weru na twere ote na tukara bonga kuma ketene na tu mwendere buru kabisa kali wa kali nonto tekinya gento atwa ya tu nikato mwendere nonto bakuwerwa nonto ya mwana tukamya bu mwana tu atotethia na watu kata itumu na tia arakira watu ka to manto bagetheka bare on broka to tamenyere be ya batu kana ka batu te namba cietu nyese miundo acha tu tibionde ibandre mbi watu kana ka batu ra ndita ikatugambia kinya kore kingi uwe yebe kinya taito ndaninga ninda yacio ndaninga na bakwa kenda baita kwende kuo bekiro sitima alafu baro itakuwa no totereza sitima una taitumu atoitera oma yekirwa enduto yo twakwa ndena tuo to ya to ayo mwagi ai batana be kwande nyoni ate mbona nambi ntekinye nsolani nyanga nje ko motori kaita ko thoma kuo ende taitumu ito baba torikane no yo toromba kura na tutoroka thako ni yeto kuringia kura ito torikane nyawe baba antu ba bigo tuna sitima mbia zetu na beto mbia sitima thari tutumbokete batu twera omudhona tuna weru Oriun ni batariritie thina bakelukira kaita karabari ya miundune bakiwa kinya nabo ni baremone kuthoma ona kinya kwiritira ngwe cio ira situmaira weru batiomba ni kurita kuma tinja yare koroka na totianerie atacoka nyoto cogeria nkathwa atwererage otwekira stima endru batu tutaciona batu tore ya thina mno onto inte mama rogere ndoga kwendi mwana kwa skuru thago minemwe twekira stima onto batu tokario nsoro mithone kinyako leria njwere tuteona bia kwethwa nonto tuteona stima kwekira inya twana wethai kwena sitimbi biba kuthomera sitimbi ngaisi CBC ne kwenda kwetha cia njwere no gethwa stima bateona ngwe ciongwa kweta kusaluni ko tumia distance na mno kwethwa na nonto ko tumia distance na mno okay kweta kwenda kwetha mutwate na mosiano aseri nyambesa cia gutha transport weta mutwate ende tin maismio eto tinje ikatothikane nyaka mwale katora katowatamara na ruwe kategia kuwatiro njeni athige undune ke ngoko ikoya una tutikone nye baba na beto bari bya kuthoma na bio baba na beto bona aweka taluni babwethwa mitwe kange ngekoro tanga twatora bo mutwate kana twa etankandwene nibwo twakuthure otwetheria na nibwo atwira utukaria na poko kawa ulirwa mutanotia ma nkiripotera Meru TV kumetorenera Kalulume Gembe na mbeta mukiri Nkunja Bwega nonto bwa riboti ino mukiri wa Nkunja na riboti ino ya mukiri wa Nkunja gatukunjira riboti chietu chirukirirwa emundi nkatho chimwanya nonto bwa kuri kiri kioni ya TV yaku
kura ithandero cia Meru TV rukiri lakini menyothi kuraya no ntingo chokera kengo tukarithiria irachiekire torito na kumatirua ndeni ya mangathiti guku ni kwa Meru TV. Nitukenete hamno itite na mbere na gutureithiria. Anuiji no aranire no bichichia Meru TV na Theri FM okaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. Bwega no ntubwa riboti yenu kanibwega no ntubwa uto ina mbere kwa watu ikinya muridhiri wa Meru TV
tukuinambere kwigua twicokagira na ikengo tukainambere kwigua tukimanyaga imbio yikiritwo rito na kumatirwa rangi ndeni ya ngatheti ino na njira ni yakwa ndina ngatheti ya The Standard. Ngatheti ino ya The Standard ngatheti ira yina ngono kathumba tu ngono ire tukainambere kwigua tukiraithagiria na tuinambere kwigua tukimenyaga na ata gukarakari karatati ena kaandikite blue-eyed no more ritho ritu ne utie kairi ya kuririkana kagita kamwe mwana ora yikene ta mwana wa Africa President William Samoei Ruto ene atheretwo kinambere kwigua akirikana na dramatic fall from grace, yani kwa kumana areguru kwenda makumana na mantu mara methiritwo makinambere kwa makiumagira na ara USA Senate athie nambere kwigua igiria kairi mantu makuraithira ngwatino ya nthiguru ino ya Kenya na inda ya United States na ara rais athiritwo kinambere kwa kenda ngwatino ino ithi nambere kuikira ithagirwa na kuwikira nagiro kengo gutigira ati kwina utanengo ibwega gati kandi ino iri chire karatati ni gatwego tena kutoka gita kaingi karearirie mantu ma chukuru chia mwanya chukuru chia mwanya ile chito special schools yachithiritwo ikinambere kwigua ikiwin nkoro chia arwimbo bwana kuririkana ati baugire disability is not inability, yani kwigua utena wathe tu wathe, yani kwigua utakumba tikure muikwebumbira inarendi utubobo athie nambere kwa bukeo na kana muthenya wegoro kagita kara machukuru kathumba mara methiritwo magitura maana mawathe kana chukuru chentu baraba na mawathe ithe nambere kugikinya 97 the Kenya National Music Festival na ara Amiru kuinambere kwa bakeo na nagiria ujusi bwago kana kuinambere kwa bakeo na nagiria talanta yago utubobo athie nambere kwa bukeo na kana gukujiria baingi talent ire chathie nambere kuikiona nagiwa ni chukurino chia mawathe bwana mwanka antu bainambere kwa bakirigaraga na ata gukarwa gendi karatati ni gatu inoka inambere kwa kiona nthetu ino chionde muthenya wegoro nara antu bathie nambere kwa baite wa atunyo twe wazi kumania na mantu mama kuona ochukurira chathie nambere kuikirutha bwega Moi Forces Academy perform na Ntere Chamero Ruba School kuma Migori County ye perform bado na chukuru chingi kathumba ira chathie nambere kuikionekana kurutha bwega zaidi kiri machindano mama muthenya wa igoro mugambithane kana wakili na kwendekana no ntuba ufoji will ni ya chiringi milioni 100 na ara kiri munda wa Kalen kana kiri kithaka kia Kalen munda wa Kalen na arora no yoyo aririkana Nairobi Law Court court ya Nairobi ni thiritwe kinambere kwewe kiruta kwendekana kwa mpoi na kuwatwa kwa mugambithania Spencer Elms ora kwirikana ati nathie nambere kwegua agifunge will ya British billionaire ni orathie nambere kwegua agita uturo bwake kirigambare yake kana kiri kithaka yake na arante cha Kalen kia mugana wa chilingi milioni 100 kuringana na Milimani Principal Magistrate Ben Mark Kubi athie nambere kwegua kinenkanira ntububu kana warranty ya kuwatwa kumugambithania uyu ni kumania na iturire na kumania na chunkuni bwa buthiritwo bukinambere kwa bukirutha wa gutigira ati muntu murume uyu bwana noe egwite kirutha untububu biashara na arantere chege Kisumu Kisumu dala biashara kumana ntere Kisumu bethiritwo bakinambere kwegua bagitaraga asara nene kumana na mwankira wethiritwo kinambere kwegua ukinyangia store 50 bwana kuririkana magana ma biashara bethiritwo bakinambere kwa bagitaraga asara nene kumana na mwanki kuinambere kwa gichiata Kisumu Bus Park ali yesterday ni na arabathie nambere kwegua gichiata nkurukia biashara 50 tubora bwethiritwo bukinambere kwa bukibatigaga ni na asara nene sana
Karatati nigatuna karirĩtie Ruto na arethiritwo akinda mbere kwigua agita kwenderwa kumania na ndeguru ya USA na arendi ethiritwo akinda mbere kwigua agita mitwa ngwatanĩro cia ndeguru ino ciĩciĩrithi na mbere kwigua ikiraithagirwa na kaingo chiwa kana kwina ngwatanĩro kuona kurionekana mũtongoria mugongo President William Samoei Ruto itakethiritwo indi akinda mbere kwigua akilus kana akithina mbere kwigua akinikwa ni ndegurire cia iguru nara ntubora bwethiritwo gukionekana indi taka mantu mara methiritwo makina mbere kwa makiruka ndeguru cia Kenya methiritwo magichangira bantu anene Ruto kwithera atawĩtĩkĩka bwega ni ndeguru kinya ira ciaume karatati ngero tano karĩte bora mũtongoria mugongo ethiritwo akina mbere kwigua akiblame ya diplomatics kiri mantu mara methiritwo makina mbere kwa makiumagira ndeguru ni ya Kenya mantu mwanya karatati ngeto thanthatu ndoa gatagati kamaitha at risk as USA thinks Kenya ties, expert says. Kwithiritwo kwina ndoa gatagati kamaitha na ende kwithiritwo kwina ugwati na ara USA na ikagitani waku na Kenya yithiritwo kina mbere kwigua ikienda ende ngwatanĩro ya Kenya na ndeguru ya USA kwina mbere kwigua ikiraithawa karatati ni kama uwanja ni rugono rwa Kieba araende final farewell kana baya muthia kiri mwekuru arathie na mbere kwigua Kimenta Nation Poeb Asio orathie na mbere kwigua akithura Watakarachonyo MP 1980 akaina mbere kwigua akithika wa muthenya waru Asio athie na mbere kwigua akithungagira kiri maendeleo ya wamama na miaka 22 na aina mbere kwigua gitara watamukaririgiti mwankani wa 1956 ni na arethiritwo akina mbere kwa gitaragirwo na kuwetwa kirimantu mara athie na mbere kwigua kiruthaga achirwe 1932 ni Joel Omal na Marim Ogoko aina mbere kwa kigwa ni Richard Asio aina mbere kwa kithunga kiri maendeleo ya wanawake 1954 aina mbere kwa kithura watamujumbe wa Karachuonyo 1980 aina mbere kwigua ki taya gĩtĩ gĩake 1988 ini nteri norugono ruraya turwa ruthiritwo kina mbere kwa rukiandikagirwa gago na ngwetiye gwagora ngathĩti no mũrithiri wa Meru TV ukaina mbere kwigua ukibonagira ndeto ino cionde ciithiritwe ikina mbere kwigua ikiaragirwa aga ugu mũrĩthiria mwende kumira une ma advert methiritwo mari aga ugu na karatati ni 11 kuririkana content creators bethiritwo bakina mbere kwigua bakisafa kana bethiritwo bakina mbere kwa bakiringa weringa rinene nyuma ya koti ya nkothi cia iguru kwigua kiregaga kuregana na itua rĩrĩa rĩthĩtwo kina mbere kwigua nenkanagirwa ria kuthiria kwendia nchobi na arora mitandaoni na kinya kwa advertisement muthenya wa iguru itwira thie nambere ko riki eregana na ni Justice Bahati Mumuye na ara untu bobo kuonekana tairingiro rinene kiri antu baraba thie nambere ko bakirutha biashara ciago na ara ndeni ya mitandao kumira une uoni bo andiki mwanya murithiri wa Meru TV kumira une uoni bado bwethiritwo kinambere ko bukeragirwe aya IBC ni kwirigirwo kwigua ikirekagiria tariki chithurano binini ini kiumia ndeni ya kiumia kimwe tuthiite kuririkana kwina ithurano binini bikaina mbere kwa bikirutheka kirigo ntukura kwiguite gukiendaga kuruthwa ithurano bibi muno gucokia tongra baraba mabathie na mbere kwa baite ya uturo bwago barabangi baina mbere kwigua bagimpicha wa barabangi ti wimpicha baina mbere kwigua bakiruta bakirega ngoi na barabangi baina mbere kwigua bakiumagarukaga utongoriani ini gukegua kwina ithurano binini ira bikaina mbere kwigua bikiruthwa kumira une mantu makona kibiashara advert ciathukia kanya kanene mantu makimandhiguru maina mbere kwa makiaragirwagu real estate ichiarire twendeni ngathĩti ĩno mantu makona na uthi na mbere bado marendeni ngathĩti ĩno
na kumira agune mantu makonene na michetho imo methiritwo makinambere kwa makithukia karatati kamuthia ndeni ya ngatheti ino murethiria mwende wa Meru TV. Imo mara yindikire ngatheti ya The Standard ngathi kurayi guchokera kengo tu tukimurika mara mekiritwe kire ngatheti ya The Daily Nation. Nwithiritwe na kiroto gia kuthomera nthiguru cia ome Africa Airlift Initiative turiaja gukinyaniria kiroto giaku na ndi no uthome nthiguru ya USA, Canada, UK, Austria, Netherlands, Hungary, Malaysia na Dubai. Ambiria kithomo giaku kia undergraduate, diploma transfer, associate degrees, masters na PhD programs nthiguru ngima. Nkoroki muritoka atithirwo kiri admission 100% scholarship o amwe na kujuriria loan wa kuthoma. Meru to Greenwood Mall, second floor, office number 1, opposite Stage Center Chiankobo. Nkoroki turiongire Nairobi, Muthaiga Square Building, first floor, office number 7, opposite Muthaiga Police Station. Kumanyamanto Nkoroki turingire thimu gukurukira 0719-857-754 kana 0721-141-707. Aberiria nandi na free online application gukurukira www.africaairliftinitiative.com. Kenera 10% CEO discount na exclusive scholarship keregwe ugachiandikithio ri wa mbere kirujukania bwa January. Africa Airlift Initiative. Success. Behold borders. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyomba yaku na style kwenda Duralong Mabati Factory Limited turiaja ni ondobu waku nitondagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto Nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dhimo kukurukira 0110-581-292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anuije no araniri no bichichia Meru TV na There FM wakaiwa kore nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone. Nandi no tume maoni jaku gukurukira email yetu eriani merutvcomplimecenter@gmail.com kana turingire thimu gukurukira 0114-190-962. Meru TV chionere mwanya. Ibwega tuguchokera kaire murethiria wa Meru TV na tuachokera na ngatheti ya The Daily Nation. Ngatheti irende niyo njira ni chia kwana ira tukainambe kwa tukirigeria mantu magana ona marama takwe ngatheti ni ira yenge. Karatati ni kana ngatheti ni no arugono warwekire torito ni rugono rwa mutunguro mugongo President William Samoei Ruto echokere yake kirendekero ya USA nyuma ya kuinambere kwegwa kenda kwina ngwatano katika USA na Kenya ende Ruto na thiretwa kinambere kwa kithetera ngwataniro kana na thiretwa kinambere kwa kithetagira nthiguru ya Kenya muno agitariria Kenya yetu ina ngwataniro na nthiguru kathumba muno nthiguru ya China barabara yetu bakirutanagira nguyo wa kube na ukionekanaga
mirandi ya uthi na mbere rugono ruru rwikaratati-ini gatuna na kinya karatati gatutano karatati-ini kamugwanja na araindi Raila tikumenya njira ire gwakathi bubune nyuma ya nyuma ya Jubilee kuina mbere kwa bakiuga bakawa tambaru Raila Odinga kireke guchwa gite kia urais 2027 aki wegwa kaumagaruka murengoni wa thirikari ino ya ngwataniro karatati-ini gatwire tukaina mbere kwa tukithagira ni cukuru ya thie na mbere kwigituika njorwa kiri mashindano mandwimbo mara maruthikite na ara cukuru-ini ya Meru Teachers College muthenya wa igoro na ara macukuru kathumba mathie na mbere kwigua maki onanagiria biegwa biao kurorikana Lokicha Girls Junior School student baringeto mbicha gabathite na mbere kwa baikenagira nyuma ya kwigwa bagituika namba imwe kana bagituika chindi kretu kana focal dance during the 3 of the Kenya National Music Festival at the Meru Teachers College ni baadhi ya nambere kwa bakituika namba imwe ikiri machindano mamethitwe makithi nambere na Aurora Ntero utena utakagita kaingi gatuthungire tumenye niri kunduru ni ndeni ngatheti ino karatati-ini gatwire ni mbicha cia cukuru mwanya mwanyiri agago iringitwe kwina Thogoto Teachers College student na arabethire tubakina mbere kwigua bakirutha choral verses kwina an EAF Ruben Junior School people bakiperform kiri ntugu ya ithatu ni kiri music ino kana music festival ino ya muthenya wa igoro kwina Lockford Junior School student na arabathie na mbere kwigua bakiruthaga vocal song kiri ntugu ya ithatu machindano ni ma music festival na ara Meru Teachers College muthenya wa igoro inde tuireire kana mantu makonini na abura mantu marakari muthenya wa igoro agagu murithiria wa Meru TV karatati-ini gatugana karatati-ini gatuthatu ndenia ngatheti ino baby cry fight for life mwana uyu ethiritwe kina mbere kwigua kirwira uturo bwake nuntu bwagutwika sha ethiritwe kina mbere kwigua kirutangu ibwega na nindi mwingi wethiritwe kina mbere kwa kibu magiri na kwaria mantu mama sha bwana bakiuga sha nethiritwe kina mbere kwigua kiringaga ntu nthi muno kwina rugono ruru kana kaya ukandikiritwe ago na arekurikana sha ya thie na mbere kwekiga wira nebwa kuria chiringi 500 lakini mantu mama matai na mbere kwigua magikinyanirikaga mariaga ugu Mr Boniface Nyang'au ora ethiritwe kina mbere kwa kianagia na ngatheti muthenya wa igoro agitariria bora mantu maithiritwe matakuthi bwega ndeni ya sha ino tukwigua tukiaragiria murithiria wa Meru TV mantu maruto kwariria nthiguru ya USA maria karatati-ini gatuna wathi na mbere kwa kiura ngatheti ino ukona ndeto ino chonde echiwitu kiaragirwa ao karatati-ini tuthanthatu IBC kuge karutha ithurano binini ndeto ino chiarire karatati-ini gatuthanthatu no tire tukonete karatati-ini kara kangi karatati-ini kamugwanja ni mantu makoni na ODM ni nara indi takumenya bwao wa karononto Jubilee nethiritwe kina mbere kwa kinenkira Raila offer ya kumuwatira kirithano bia 2027 kwe wake akumagaruka kiri UDA kumiragu karatati-ini gatunana ni mantu ma advert nkona maria au karatati-ini wa kano tukonega mbarira aria forgery kisira kwina kesi ingi ya ex judge ura umwe wa baraba umwe ari judge kana mtu uyu ari judge na thiritwe kina mbere kwigua kimenerua kana kina mbere kwigua kiorotero biara nuntu ba forge igamba aria munda thiritwe kina mbere kwigua kiringira nagua na Moi Justice na ikundi thiritwe kina mbere kwa kirega Chitembwe client to occupy the land kuririkana client wa Chitembwe na thiritwe kina mbere kwa kirega kuthikira kaniki kire kwirikana kwina mantu maruthikite agu mantu matakaribwega karatati-ini gia 10 rĩrĩtie bomu ĩrĩa yathie na mbere kwĩgua kĩgondora wa Nara Nairobi ĩrĩa kwĩrĩkana nĩ yathie na mbere kwĩgua gĩchinchagia Kenya forever yathie na mbere kwĩgua gĩchinchia nthigũrũ ya Kenya forever
kurikana Runda House number 43 yathie na mbere kwigua iri Anvil na ara yathie na mbere kwikigondora mwino rugono ruraya turwa ruthire tukina mbere kwa rukenda kagirwa garukonenie na mwino yathie na mbere kwigua ikiringawa untuguku kumira agu ni Meat Expo ira yithire tukina mbere kwigua gi attract 12,000 ni ntugu ya mbere ndetinire yaga ukinye kumira agu ni mantu ma advert mare yaga ugu warranty rene nkanire tukirilo yora athie na mbere kwigua agi forge will ere agu mantu makona opinion mathuge karatati ge komna tuthandatu karatati ge komna muwanja ne bicha katun kona ere yaga umurithiri wa Meru TV ngono chakarairi ya karatati ni ge komna tunana kumira agu ni ngono cia ana mantu ma ana gukurethia bia ana kumira ukwena igere biri yaga ugu kogu ukaumba kugura ngatheti ino gatethi kinya mwana waku ndero cia ndero cia county ria gugu ya mantu makona property kinya maina mbere kwa maki thukagie kanya gaku thukia mantu ma international mantu maki biashara bado marendeni ya karatati gaka properties bado irendeni ya ngatheti ino na kumira agu ni barabara zetu wakina mbere kwa baito tigaga begwite baki ndikagirwa ago kumira agu ni mantu ma sport na icho chethe tukina mbere kwa kithuka ya karatati ka mwisho murikiria na murithiri wa Meru TV ndeni ya ngatheti ino bwakwa tuigo gukurukiria tu ngatheti ino ngikuonagiria bora gukarakari bwakurutha kumagaruka ithio cyo ngatheti yaku na ukaina mbere kwiguo kimenyaga mantu maingi mara methiri tumakina mbere kwa makiaragirwa ndeni ya ngatheti ino na ikengo ukewe wina umenyo babura gukarakari kwiraga thino yendu utakumenya kogu ibwe gothiete ukagura ngatheti ukathoma kwa upana na urefu na ikengo kewa ukimenyaga ri nthiguru yerekerete ata lakini ndingi meothi kuraya mbegere guchokera nyume kagitatari thau kengo tukego tukiriragiria mugongo na uri werekerete ata imbi itakuria ira jingi guku ni kwa Meru TV.